Conta a história do palhaço. Conta a história do palhaço. O que é isso? Tigre. Tigre, ele é brabo? O que ele vai comer o teu dedo? Conta a história do Patati antes. Olha lá. Olha, Sensacional. olha o fogo. Quem que fez o fogo? Esse tigre. O índio. Lindo. What's wrong? I am so much older than these other interns. I can't keep competing with them. I saw you were a little older. E o palhaço faz o quê? Chuchu. But I don't think life experience is going to help me with these. Tchau. A fogo. Cuidado pra não estragar, né, o livro. Cabeção. Ó, tem modos. There are these prototypes me here, so I have to come up with ideas on how to sell them, which I can't do because no self-respecting adult would ever wear these. I'll give you $500 for it. Deixa a mãe ver se serve. What am I supposed to do with these? Olha. Sneakers are easy. Olha quem é. Quem que te deu? Mamãe, que igual a bola. Jogar bola? É. Aonde que você vai jogar bola? Aqui. Vai fazer gol ou vai ser goleiro? These wheels that pop out from the bottom so you can roll around because apparently walking is too much exercise. Kids. Gostou dessa cor? Que cor que é o tênis? Essa. Hã? Aqui igual a bola. Deixa, Bruna. Como é que você sabe que é de jogar bola? Serviu ou não? I don't think that's the kind of thing they're looking for. Não é apertado? Vou dar uns dias nisso aí, né? Atenção! Deixa a mãe ver, filhão. Deixa eu ver como é que ficou. Eu vou na bola. Pegou? Não. Assisti. Bonitinha. Want to know how she knew him? Phoebe used to run. Quanto? Essa bola aí é de jogar basquete, não de chutar. You know, sometimes when I'm living on the street and I needed money for food and stuff. Cesta do gordo. Aqui tem lado. Rich like you got. Laranja. I didn't eat gold and have a flying pony. É laranja. I had a hard life. Dance. My mother was killed by a drug dealer. My Cante uma música junto. she was a drug Não. dealer. Gol. Well, anyway, it was a good thing Phoebe knew him because I was about to do some serious damage. Okay. Bonito, né? What makes really bad berries for you, Ross? Why? Well, Ross was not. Vai tirar? You were? Yeah, it was pretty traumatic. It was outside St. Mark's Comics. You know, I was just there minding my own business, seeing what kind of trouble Spider-Man got into that week. Wonder Woman. Anyway, I was heading towards this bakery, you know, to pick up a couple of dozen Linzer torts for someone. When out of nowhere, this thug with a Olha, vá. says, "Give me your money, punk." Eu vou ter minha boca. And the worst part was they took my Vai lá dar um abraço na vovó. had all the original art Diga, ó meu tênis novo, vovó. book. Só que eu comprei da Puma 24. Yeah, what was his A enorme? superhuman Tem que colocar thirst aqui. for knowledge. I better get to class. Are there any more of your friends I should look out for on my way, Phoebe? No. Actually, you might want to stay away from Jane Street. That's where Stabby Joe works. Vai lá mostrar pra ela. Hey, I think we have a problem here. Well, nothing, May. Olha, vá. Tem popuma. Ai, que lindo. Essa é popuma. A popuma. É o tênis da Puma. É da Puma? Que lindo!